Isinqumo ongasithatha esipermanent esingakusiza ilesinqumo ongasithatha usupholile, ilesinqumo ongasithatha ungasableed. Zonke inqumo ongazithatha ubleed azikho permanent. Inqumo ongazithatha ungapholile asikho permanent. Ngeke ngabuka mina abantu noma ngabuka amakhapuli athukana, ahethana, alimazana akhohlwa ukuthi azophola, ngakusasa aphola abuyelana, kade sethenge kaphinde azwane noma aphinde ahlangane ngoba bathatha inqumo bediniwe, bathatha bebleeda. Leso sinqumo asikho permanent. Isinqumo oyosithatha ubleeda, oyosithatha ulimele. Sometimes kunabanye abantu othola ukuthi sebeyiqila zempilo abangafuni ukuphila kuyona, sebephila noma bengathandi ngenxa ukuthi basebeya reverse ukuyiphila lempilo noma bengasafuni ukuyiphila ngoba zonke inqumo bazithatha mhlazana impilo leyo ibashayile, bathatha inqumo belimele kanti bazophola ngakusasa babuyela kuyona. Empilweni isinqumo sokusiza ilesinqumo leso yosithatha mawusupholile. Ungalingi uthatha isinqumo ubleeda, ungalingi uthatha isinqumo uthukuthele, phola bese uthatha isinqumo sizoba permanent. Kodwa isinqumo ozosithatha ubleeda, ozosithatha ulimele, ozosithatha udiniwe, leso sinqumo asikho permanent, si temporary. Isimo sisazodlula, uzophola bese uphinda ubuyela back esimeni akade sitshela ukuthi ngeke usaphinda ubuyele kusona. God bless you.